Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi sahabat Ketua MWC Pancalautan dan juga Talulimpoy beserta seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama yang sempat hadir, ibu-ibu muslimat beserta seluruh rombongan yang kami hormati, Bapak Camat. Ya, terima kasih Pak sudah memberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada siang hari ini. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Wanyo Timoran. Kemudian saya panggil Kakanda Ketua Puskesmas Watasilendreng. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan kita pada siang hari ini. Yang kami muliakan juga Akhinal Fadil Al-Mukarram Burota selaku Mursyid Tarekat Haqqani Kabupaten Sidenden Rapang beserta seluruh rombongan dan adik-adik Banser, adik-adik mahasiswa KKN. Terima kasih Dinda sudah menghandle acara. Seluruh jajaran panitia sekaligus pengurus masjid apa namanya ini? Nurul Huda Wanyo Timorang beserta ibu-ibu dan seluruh jamaah sinina tomo-tomo lebih kumanang dan ibu-ibu majelis talim yang insyaallah memagi-magi nama seki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sitonganna angka tema na tentu panitia tak ingin mengambil nilai-nilai spiritual dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia ko isimpulkan ia temawe melo imala pasang agama ia angkewat dimancaji akatanyangan imma giriwan walino makoto para sirumonri sarek pamangina makanja apa hangat dari lalana agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan peristiwa na alami Nabi tayanari peristiwa amirajakan na alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu ki usampaikan makada ia ko peristiwa Isra dena Nabi bawa pura malami ko peristiwa Isra nasabak namo Nabi Musa ipalalato ko pong Allah Ta'ala itu sampai ke negeri Madian dito namit tano lalalangi yang mestinya kalau manusia normal itu wat bisulan na lalangi tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam. Ia to sinarek ko peristiwa Mi'raj angkato Nabi selain Nabi tak yanar itu Nabi Isa. Nasabak ia ko Isra perjalanan malam, ia ko Mi'raj tangga untuk naik berarti menre ko lagi na Nabi yaka menre ko lagi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua jadi langsung Mi'raj tapi dia Isra. Yaitu si Nabi Musa dia Isra tapi tidak Mi'raj. Iya Nabi tak naladuai Isra sekaligus Mi'raj. Tapi ya Nabi tak taman ni oko temai maka da nilai-nilai spiritual riolode na panipameraja na bitta
mega masalah na hadapi. Tapi yaro masalah lino. Mate benena Khadijah, wanita yang selama ini mendampingi. Amurena mate to lay boykot ekonominna, marajingi dena melo temewai kerjasama. Jadi dena berkembang salangnya waktu masih sanabitta. Iya naro lette inabitta mak dakwah lawi taib. Dengan harapan maka dena bitta ya ko taib keluarga aku mancaji gubernur. Ya ku idi maka da keluarga aku bupati. Taro nak lokoroh mak dakwah. Newai muka roh. Sisa na latu ko keluarga na nabitta. Allah dena terima. Lai podangi maka daga memang tugasmu maka da meka mak dakwah. Kada magi nang ka mak dakwah nasa yakka ka mancaji nabi. Aga nasa ngamurena ko roi salakka ipo ngal salakka itu ko iku yakka. Tanya bangsa namu wa di mancaji nabi bangsa naku mi. Ede na terima yero. Jadi yero nabitta mak dakwah ko taib tidak diterima sehingga dilempari. Yana tu nama sampak mak dara ulunna nabitta angka maka da silisilina nabitta na kena lemparan. Tapi dia nang kana masusah nabitta maka dami iya deceng ubawangi de minis sangi rumah kada deceng. Ya mimpai de na tarima pak de sangi makada deceng. Eci di bawah tau napasallam. Wattuna rewa inabitta naleppa masau-sau na sabak purui na sandre-sandre okoside to ayu na tako angka ya ropak darae podangi anak gurunna maka dan karo tau mata kolak dak manawita purula dak mana law mu bawangi wae rinu iya naro bawangi wae nabitta mak bismillah nabitta napaninu eta selang apa makanya nabitta bismillahirrahmanirrahim napaninu maka dia tahu etannya tahu okoy apa dega ga tahu oko kampung baca ya rekomend minum dega ga sama delo na sangi nasa tahu pole mabela ya na tanay ini maka da tahu pole kenroki maka da pole ka Makkah maka da wi mabela tongat tu maka da yero na wang kalinga angka tabaca angka tabaca melota minum maka nabi tema bismillah ka magi ditanay maka da kinrotosi ki pole di maka da pole ka nainuha maka da nabi ta angka sila surat ko tu maka da niga nasang Yunus bin Makkah Nabi Yunus uro Yunus bin Makkah kan nabi tappa maka da yon na tahu nabi apa de na mungkin nisangiro nabi na nabi yero ano wana sisa berarti nabi to ya napudangi maka na berarti nabi ki maka na nabi ta iya nabi ka boleh ka madawa ko taib tapi natolak masyarakat tappa maka da iya na tapata masalah iya na rosi dia matsada iya na rohadia na nabi ta boleh madawa pak darat tomi na runtuk na pasal lagi itu nang kalinga tomi mak bismillah betul na minum maka da iya mina baca itu ya tu ko tahu apa berarti iya ro bismillahirrahmanirrahim barakala da sitongan lah itu iya na ro na tama sallang iya ro iya miro cide na pasallan nabi tawatul lo mandawa ko taib iya na masalah na hadapi nabi ta mamulai goyah yolli ko po Allah taala iya na tu nakada iya tu meraja pak bu sitongan na iya tu sampajange ole-ole mi hadiah mi cuma makome matije kong katau pole jokah deni tanah ya rumah kadaga mu pigau ya minakutan ate aga na poleang ya kalau umrah ta tapa makutana tu aga na pole yano nasa karoma dicere kristal ya itu cila danang kanakutana kadakin rokokong lo masampajang ako nge musiaray okoro aga mu pigau denang kaya itu aga na bawah iya jadi namo nabi makotoro watuna lo mameraja nabi ta padahal iya ko aya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ia mana salah dah.
Jadi aga tujuan Nabi teh palalang linuriyahu min ayatina, untuk ipitang tandra-tandra araja kuasanna pung Allah Ta'ala. Jadi dia nak kena menerima sampajang de melomi ipakyas saatinna nabita tentang apa yang dia dakwahkan. Nah sabak sininna nabi mak dioloe degaga rasai neraka si basuruga. De toga gamite rupa-rupana tau icalai si bawa rupa-rupana pacalang. De toga ga tau mite rupa-rupana papenyamang ngirilalan na suruga. De toga ga tau mite cupuk na langi sampai ke alam mustawa kecuali nabita. De toga ga tau mite pahalana sampajang si bawa de cenge ko ungka ijama kecuali nabita. Iya nabi liang macurita manam ni. Macurita manam ni. Nabi Musa na curita mi suruga neraka de nang kana tama. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, denang kana tama suruga ina na curita ni. Makanya maka di Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Deni ya curitang tapi lai pitang ni. Si salah ku ya curitangi si baik pitak di. Ya ku ya curita mi makrote kanjak pane mau to di ko di mana-mana walala mate magero itu ini makana makanjak suruga i mako ami tu ku curita mi de gagah i permandian ngena ko macurita itu we magalo rekreasi nasang angka mako itu libayangka di bawah kada magero iya nabita lai pitam mematoi, makanya disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan lai pitam mematoy. Nai di de panangkan irita neraka di. De panangkan irita suruga. Namo irasakan na suruga kapa de topa. Maka nabi tete suruga na lino. De bajak. Apin na lino. Ay makalanda si sala pina neraka. Iya naro nabita ipitam. Iya na tunak na nabita. Iya ko yalengi papenyamat te kolino denang kana masusah nyamas si mata-mata natakko ipacuru anak liman nakolalan na api neraka cinampa napacuru bami mako anak panaka tat de mana nyamange purena rasakan orupat dina napa ipacuru cicang nama kadana bitaya tau mapanga dia berzina aga je bahasa modernna salingkuh. Iya tahu mapanga dia arwai pulo na tahu ngipacuru o kilalan na neraka sekali berbuat. Kita coba-coba nih. Iya. Jadi upasang iya. Iya na tu ampai nabita ina naitamanang iha sehingga dikuatkan batinnya maka dawe dena sia-sia pelik memat dakwai ipakyas sai iya to je kapan napake pajabai sesa di biasa naunda camae naunda kepala desa loko sidi onrong nai pita kampung mah kadang ka kampung makanja rewa ni meloto ni bagu kampung makoro biasa makoro to biasa ke makoro aga jer studi tiru studi tiru iya naro bayangan na makanan ka kamera ako suruga mako ayo ko neraka mako pacalange ya curitange itu ya kong kagaga makanja miita kado mako nabita ni tamanang sehingga degaga tawad dia curi bicaranna panasai pacalanna api neraka panasai papenyaman na suruga kecuali nabita nasabak pura mematuina ceneri suruga ang kamotu nabi tama suruga ya dempara mimasu Nabi Adam. Pamulangi patama suruga dua solangi Nabi Adam. Niga ibali sila tamamuka. Balay Nabi Adam makada yatami mako bisa manre tu gage tapi pole si runtu pong Allah Taala wad dinigare naganrusu ni Nabi Adam. Pak ya pinangkurang pong Allah Taala namo pak cama kung kagaga natya Pak Bupati natapang katau bici maka natya mak biasa makoko na palaban ni dena natane Pak Bupati na jamawawa man itu apa maka na Pak Bupati na ron na pinangkuran iya na pasal ko pajabae hati-hati ki ko Pak bici-bici iya tuma dari lada maka solap
Nak kada pula si runtuh bos kepoto ku si bawah ani gerek cek de anu wah itu bahaya. Yang kedua agak solangi Nabi Adam nafsu oleh surga bayi Siti Hawa. Oh ya tu bici-bici nama kun raya bayi atau itu jadi kita jaga itu bayi neta pak ya tu ko bayi ne mate mandarito masusah tapi dia tu kagak makau ko dia kagak apalagi ko muslimah deh insyaallah. Jadi aja tamalada tongangi bicara nama kun raya ina tu nak kada guru takali sirendrek iya ko bicara makun rai timbal lalu aja na tappa mu tapari Pak Madari tu cik minta pada tambah ini makadami teh manu gare sana lete makadai maga payanu gare tadi ya ko lete si makadani tu tonga gare ayasan itu bahayana jadi denang kana kurang iya naro pasu Nabi Adam iya na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu jadi ro langi pamulangi Nabi Adam monrokoro iya na tu nalo Nabi tasiruntuk nasabak magai laihibur tu atinna apa ya ko boleh suruh katanya dempara lokoli na masusah memang pada mikong kabupaten nanti jiraya biasa apa di ulu tuh iya kepala dinas na kalau mancaji guru biasa kagak tahu sogi narak bangkero eloki syarei loki pasak barai iya yo poko camak mancaji bupati jamu talo mitai mariom itu aja itu menrek moy itu iya mikono itu teh na bahaya mandari masusah betuangan nama lah ada maka dewe yang be waktu nang kagagaku je na lau tahu boleh be magi je pede na gagaga de na ga tahu me pajali jaling iya tu iya na tu nama dari majalah ada nyawana makanya kong katau manu kasih malah data perhatikan iya na tu ya ampai koma pak botingi upasangi aja na taki buah on rapi iya koma pak botingi iya rowi tahun roanga pak botingan makong kakasih asap PAP di pasal lo bandreng iya ya malah ada unawana teko ni kong kakasih misalnya Pak Camak na ya ala dasar si Tinro isi banggotana si asikolangi biasa waktu nesde na Pak Camak manci Camak alena manci Pak Galuh na tama nyo ko peste Pak Camak na ipatama PAP palesnya alena lo bandrek maja kasih nyawana iya ena tamut-tama na moro na wanaway gare iya maka we meka lo koro de to na pa si pato kan sa bangka jero maka da PAP maga ni na pada tamutah na melomane hargai tamuewe iya jadi sampai makada aku mah pabotingi aja nah dia nak cukup lah ya rupa jabai kong cara-cara besar nang ka PAP supaya dia tak ganggu upi di ko mah pabotingi aja nah eta pamasa bawannya tu losok na tu tenda tah iya aja na to makibo na saba na solangi nyawe iya ro tau de kasinano meni oli lokoro mata di pala kajina na satanyan ro ku iya magani ini naro nasabari na padahal tamut-tama na mo dali mo de sa kalaki kami ka pasolona jadi mapati ka maya kapadongan na miharapkan iya cocok ditahargai sah tau boleh tak tapi aja na ni pasalah iya jadi itu ko agama ketakwaan iya pada mi jero Pak Boting aja na nama balola dak malah ni tenda takar 20 juta na cica mi cengari na itatai iya na pasan ni kuwan ni letu subuh ele selesai itatai ni korewengi 20 juta cengari bami deto na ite tamuta yero tenda kaya se cukup mi pan rasa-rasa to ni lakay lo mala ololo tapulo bata bencong mi nyamangi aja iya kene tataro ya rodita aja na niya ungkoso kamakoro to malabana tenda biasa-biasa na paitaro ya 20 juta pure makbay ni na tatalingi na modalakan isitaw miwa di na madeceng iya 20 juta na pake mamodal awad di sitaw minawa di madeceng makade iupo nalanya 20 juta maka ni soli pakai katoni lo ma makeup deka iwa jamanang sisa na pura mapaboting to 5 susah di papena dina na bukan di pasolo na tena sakat di pay 100 sa busoloran 20 menisap na soloran maga ni ini mato suseleta
Jadi kere. Jadi mapakai ngamaya, tapi dia tuh gago ko di. Gago. Kemudian iya naro nabita sebelum dipalalang ipu dua. Iya ko bahasa tasawuf maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam. Iya naro sam-sam bisay yang ya ko patasawuf di nakade bisay. Maka dami patasawuf wae sam-sam ni je tumelo ya lapak burah, jadi ya lengi kesempatan gisay jantun na nabita. Jadi ya jantun na nabita dia ni bisay apa dia nama carepa. Na dia gado sana nabita. Si pamula mo pia na tiup ka po Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na dia gado sana ya kumakadai bisay. Manang kamu asay bisay na numapacin. Maka dami iya roe sam-sam melo ipancaji pak burah, jadi lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita. Apa iya ro kurane ipasiges sa ibawa mo ipe malok sumur sam-sam dia. Jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya kunigi tau minungi ina nasori biha. Namo si kaca minainu tapamaso pada ko pure manre. Kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatinna nabita jantunna tanya arona jantunna mematona bitta ni wasige sa. Nah yana tu padamu itu hajar aswad pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene dia nang kana bau nabita hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau hajar aswad dia gaga gara-gara pura minabau nabita jadi hajar aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim nabau nabita. Nah pemanang teh makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasabau hajar aswad. Tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akepa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarang ni Makkah. Nalay itu batu apa makane. Ay iya je batu na lo tay na bau yang pai si pulong ko corona pemana ng ekonomi lo ay nainaw na tilaw kampon na tapi dito ga katalo ko melo iko kuiro lo matawa pa kampon na laki buara ni pada kakbay na padak ke ina nakan nailasa te koro mak darumpu mana ngalele na sa colakang kan itulah sa cola itu makakamana te korina buru kemanang tako angka manaci ditabib sandro ngitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batu la saiko iya na demo parewa tu batu dia ga paja malasok we na parewa to ngang we paja kada coco di sana mamusu si 5 talu lebih mamusu dinaw si tawe na nalagasi sa ginasa biasi sa niya to na pacur na bawel lokotasi na pacuru di meto na melabu. Jadi itu hajar aswad kawang dia nalabu tapi batu iya makomoro na parewa pemang dia naga barani malay na tu akasya kaya tu ampai lay buku na sabak puray na wase-wase itaw waktu na parang na watay tu wase-wase na cupe na panalaga na tu ampai cupe na tu ampai lapay makoko tu hajar aswad tu nabawi na bita tapi nigi bawi hajar aswad san rawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala maku itu jadi pasel liman na tu po ng Allah Ta'ala kolino itu hajar aswad itu ampay na bau tahu kiro padamu itu nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung de natadung de mematona kan na cahaya na sa mamakil ito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan na soy hancur matan na soy nasaba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makwiro jadi yan na ro na pahami ito pandita yaw po ko pasarea maka da itu lay bisay wiyatin na nabita yato si ko pahikma de
maka dai ia komelo kalau si runtuk puang Allah Ta'ala pacingi jolo ia timu he. Iya aja na yari saliwang itu ileco malinis sa kingkir mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka dai bisay air samsam agya sayir samsam iya rawai samsam sitongan ko dia makanya jenne yana tunasa jenne taluka makanya kome mas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo ko sampajange napanya ko to mak jenne dia tu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tapi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana iya na ro rahasia ya sa jenne taluka iya roh hakiki ya naria saat tuhuru iya roh lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja ni balak bawah mak jene nama katonan nak ketu sasai mo pulungnya labosi kayan awe itu iya maka dia tu pandrita iya tu jene biasa waktu tanang pokok patareka maka dah maga ca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasangan enggak iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajangit iya mikode na makanja ka husu ka moko jenne de mule husu ko sampajang jadi matandre pangarun na tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jenne mapodong ka nami betul ngan na yampan ti marica kalalo gaji na pigaw iya jadi pakanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na carai paiji toto pandrita riulo macam matandra kalena pak mapahang ko gamay yo po na munri mega mi bacana na makurapahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na barani mak bicara tapi makanya api Jepun tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na na komentar di mana tuh gagah dia gak ada na komentar tapi dia kena jamah mak itu bang itu nak ada asyadu tapi dia nama sampajang mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia na kunu na pangewangi letu subuh tapi dia na nalo masang paja subuh makin maiga jadi iya na ro carana ro to pandita na lengi lala makada tekui cara ya gagawe supaya ya ro jenne na lisari peringerang ya na tunah kada ya kumu bisai lima muat bismillah ko ura ko ma bismillah niya ka memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napatalisari po baraka limaku tajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimo mo tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timu yung makay kadosana tapi makuran ni dosana timu yung makopapa iya pak jalo yung makay kadosana pak tulia mahape iya siya may kadosana pajay manana tapi pak jalo tapat-tapat tak iya may tamatu irakko gitu iya jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa kemudian tapancaji we timuku si mata malam mak untuk makasibel koridi po pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga yang ngak mataku po tapacingi dosa aku pula sini na dosa-dosa kemudian yang kedua po tapatuji pakitaku loko nu masih kemudian talingi cahaya po pakitaku yang kita barakaki ya ko lima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amalku matuku sudah mau 5 tahun po tapabelay po dosa-dosa iya na royasang jenne taluka nasaba ilisari pak dongang jenne lahirannya wa di batal iya na sige salroni olina lakay bayine wede ka palape na batal itu sige sakay halakay ta sigande lo masigi sigande gande makatani natakolat tu ta panagat tangido cili na lakay na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa ya tu bainewe na lakay tanya muhring tania tanya muhri tu bainewe apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli
Nanya bayi newe, nanya sisan na nakan lah. Dinikahi dan digauli. Jadi ya tu bayi newe tanya muhrim. Maka kami hak tamlik, hak pakai. Dia tanya hak milik. Iya. Nah itu aja tersinggung. Iya. Hak pakai. Iya. Iya, tanya itu hak milik tu. Makanya tu ampai makun raya dia gagah hakna untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dia gagah hakna. Talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Ia rohane we cica mi makada utallak ko. Tetap patallak ya tu. Ia makun raya namo akal 50 talak. Namo mak galere ko dia na jaji. Dia na berlaku. Nasabai nilai hitbah. Mahar jatuh ke wanita. Makiro apa ini yalli kaya tu mahar yalli na makun raya yan aja tu ampai aja tercapai mahar ya tu di balanca imun ripi iya tu mahar ta bicara na yan itu alin na nata na makasempo mahar ko sidro sa parangka ala sala maka na dodong sa namo jero sa parangka ala sala pak kuasa salatoy mestinya maka ada satu stel pakaian salat. Apa ya ko sa parangka namo tuana namo manarana macam na to ajene ka macho to sa parangka ala sala macam sala na macho ajene ka na macho manarana sa parangka to mesti na makada satu stel pakaian sala berarti waju-waju ya ko sa parangka namo ajene ka manara to macho mana nama-nama igare deh iya. Jadi ia naro apa butingan yang makal ada sempo. Ia nabi tapu baini Hadijah angkat na melo nadapi si di miliar. Melo nadapi si di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta nak bereng. Iya, angka ga tau mak baini ko wanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaje lombok ia ro sandala Jepang. Maka tu nakun ro ni. Sandala Jepang minangka kang ibayine na. Iya angkat tu ko YouTube ya kasana menre. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Tahu usaha kang ulawang. Iya. Iya mitul lina nak taimon ripita bicara tu ko maka de mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya. Di balancana apa capu ya tu. Iya mitu mahar itu na punya nak ta. Makanya pakanjaki. Iya tu nabi tamalak dak na pakalat di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati kini makun raya pak. May galak da iju melana. May galak da ki. Nasabak pak dongan na memato je nabita. De garek nakama lino ko hades sa ubaca. De nakama lino na rekode na dapi isi dibanding 50. Kato makarsi dibanding 40. Iya, 40 makun ray isi dia roane perbandingan na napo di kama lino. Maga batewe jagai wirone we koci de pa aja na to na tahu bicara ya kong ka iti lai ci di na 40 iti dira maga bate jagai kira-kira. Dan maga ini mana nama waiwi. Iya, makolek bak tu rek gine jagai lah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura mak bayi ne ci di nang katupi tu makoko 1 banding 7 tu. Baran yang anang anak darah de katawana. Maga ni. De pigaga jandai we. Nih ya tu jandai bahaya toh. Iya. De to kagak kue. Iya. Iya tu anak darai de to na to malak da masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Apalagi ya tuh di kelo masyaralan sini ay bahaya tuh error otak nalakai tak ko ya tuh naruntuk tuh iya makanya tuh biasa wapak guru ngang itu bu marepa wapak guru ngata baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh ya natuna sa nabi ta baca ya roh po Allah taala jaga yako iya ya komelo ki anak ta aja ta masela maka na magaru bija-bija dito kana ta salah ya bamutu ta baca. Oki po ang Allah Ta'ala ta titip. Baca ma ponco mi pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambay bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Iya. Iya. Sebenarnya itu bismillahi masyaallah ya ko turuntu dalle. Iya.
Kung kadali pamula ngagi gali na tapanitay mata tapay bacer. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Denalay taw itu yaro gagata. Denalay. Najagay. Iya. Ya kunalay taw na selay po Allah Ta'ala labi makanja na ya. Jadi kung maliki motor yaro tabaca, maliki sandala yaro tabaca. Iya. Agi yali mana? Lakay yali ato ribaca. Yan na to ampay ogi pasala pasangan na o kilala kamara pay saliwang ni akat na pura pimato na tama na tapanabachero alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah pamilaw alinro nga lori po ng Allah Ta'ala supaya dijaga terus ni yo po to jaway na pasitong ko ulun na kaya maputi na pa'y patuda makunray sa blakiri na pamajama arone pakawin ka di makunray ko sila pena yo po di ogi de na melo inanay pasalak kilala kamara pasapasi di pala tanga situdangan tapi angkau ko to kumasahada itawi ko to na sampung isahada na ronewe makadate dinulle makbayne wala tay mo kade mo mate. Yan na tunaka pa aja ko jago ko pura nitong ko iya tu yo pwede de manyamang apa makalicu bumila lang waktu itu ya tu may kataw de napahang tapi aja na wapa guro nga ngiro kemudian yaro na makaday po itapares saya iya na atita nasaba atiemi tu malasa na to si sala iya mega bata-bata ati to mi iya naya ko standar makukuha melo ipake yaka mancajima pa de nagaga ko standar imatongang de nagaga o aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih apa iya tuh kong ka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu yakka mancajima imunri ahli Quran yaji aja tak kada pakta pala korang iya ni sorong aku de napaham fikih magan salah itu matu dia nisa kada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih pukaha. Nisa hukum-hukum na sampajang. Nisa kada ko salah ipakui. Mayna yana mega makokoy anak tamak kepala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana tas salah dinisa kada lauke gay. Iya. Aja nang kay matulima sulara ponco. Iya itu kare. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampai kangi. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayana. Jadi itu na sembarang. Nah, yang kedua maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salaman rasanya. Apalagi ko papoliti na dega de nagagaya tu apa yan ala na todo puiman kada jamaah na nila si cocoki maka digare jadi aku ya tu meala standar tu marajing yan sampai makada sapa nyo kutuke kana si di tawe na yang musoro yang penting dia nagimpe to ngam ito to na megamoto tatalu tatar pak ya tu imangnya pak pagawai sara jama-jama mate pak mate pinapangkatolay ya kami seli ya ko kapala desa de panagan na sitaw na make kami tama iya pura niya ipan reti mapasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo iya kaya ka makwa iya jadi upasa mani bawa makadade yan ang kanako tiyasi mata yasi diyan na to iya aja taganggu imang mesti na je rimang aja na nagalung aja na nadara iya idi na pagalong pak dara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang iya komen re tadupay pasida ka tolak balatan na taling imang na ko siratu pagalong ko wanyo timor na siratu tu karung na dupa pu imang sisang en reka ngasih na makaji tu kanja rekin na deje ta ciri-ciri sikarut tamo iya ya ko na sikarut ta sisiputa naya ko 50 itu pagalong na 20 na to 5 karun na dupa daripada lo si kasi angka dia gabi baca doang angka imanyo ko galunge manu melo igere kati imanyo ko galunge natoton ni pu ima komporo na melo galunge kasi taw nasangkay babi baca ko korangke kormalasa yan be jama-jama pag na imangi manang taw mate taw mada taw tama-tama imangi man iya ngere
Iya tu imangnya perlu memang to masih sekolah pak. Pak ini na ustaz semako ayo nak na roy kamana ni rupa na lasay miliwaru. Yang kanibatay yang kanide na may mabicara kanide makay karupan na. Jadi pesan naman niya guru takalisiden reng upake tu pakasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kadaja na kumak berung nabita pawarungi baraka na salawa milaw mamagi-magi ng cipa bura ya maniro ito iya to na roje tapake aja na ustaz ita dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratunya tu botol na to puso ini nah makanya to pandita manarita upake si botol wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka na wadi manci pak burai dari salah satu po tapak barakaka nga magi na madar di makutu ka makasibiyang po tapak barakaka nga iya mamagimay kasi winong nang kaka matinulu makisibiyang po tapak barakaka nga iya supaya yu tak kalupa ngunto ako gamay po tapak barakaka nga iya rotilaw napayino ko puray aja tak ba bismillahirrahmanirrahim awe maka na poncho pa dongan na tailawi ini tu sampai tu pandai tadi na langsung nino napakanya kana katantan ni jolo napa nabacangi salawat napa milau do tali seri ni baraka napa inum ini mani agak kekurangan tahu emang padi-padi utuku tilau ni ya tu itu na baca ustaz ini nagan rusui manangka ingat makiro iya maperingerang ay betul kan aja na inuk bawang Andre makototo aja ni Andre bawang idok doang ibi nasabak masikir itu Andre aga nakuita na imana ngikmat aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po taapa-tami tapak barakai na di mancaji pak martinulu kak makasiwiang po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makadang katuna wat di minum sesusiwan ni tede na teme ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto menarik lau umrah dapat pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau liso tilawi baraka na denasu tu ia matoto na pake ke Halil Bangkalan pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke saluan na Makkah panilaw memang aja utama maka ko memang lo macari parepo kor iya barakan ilawi maka wi tulita teme-teme to si kaya iya ko minum ilawi iya aja na tuli madari bika kami matola sama ko to ko cau ni karena dari memang tuli masuk ya ko kiagama itu dimaafkan iya ko makiro kalau ki majene talaga ijolo Eropa kita ilalangin lagi saya napata pacingi napataling apa napa masalara ki nalo ni majene napa berjama itu kan masampaja na tomore na ko angka masuk itu dimaafkan tapi aja tagis saya teko sidak peta pak mutanajis ki ini kok kibirin na masigi monro tatong mutanajis ki pada itu kong kana nak bicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu mutanajis di situ kan nawat disigesa iya itu hukumnya pak angka metodo to mako tu masuk tacede temena namo masemi masuk to pak cau ni karena itu iya dimaafkan itu iya arone makurei makomana kemudian pal alalangan ya bu iya kotomelo makadai guruta saya kutip sedikit ceramanan reguruta presiden reng makadai apa tu pacina pacilahiran yana tu nitaya mata najis sih ropoh paci hakiki yana tu jenne paci ngati yero lasati kemudian paci waramparang makadai basarana an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah ya ko an-nadafa paci carepa ya ko at-tuhuru paci hakiki ya ko at-taskiyah paci ngati
Ia ko azaka paci warampara jadi namo mapaci mana wajujue de gatau te wasi salah na de nasu sakka na andre tata andre tata ima carepa na sabak mandre ki andre carepa namo foto pulai pasu sakka na nareko ye wasi salah bali boleh jama-jama tu ya tu nak dampangi mo agamay aja nali wangi talungas so pamakin nabi ta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin tanya na gulo ngasal kong katau de na sewa da pada nasal na liwang talung ngaso iya di melo elo umrah aja na yaro kopor tau rusuk masijah iya rojolo tau tewai si sala talawi bolan apa iya koloki umrah nalaktu ki siarai nabitta nak kada nabitang katau rumwe wasi sala ko kampung edu tarimang pak makde nabitta la yahillul muslimin an yahjura ahahu ko salasa layali tanya na gulo ngasal ya sakaran nabitta na masakarang ni narekode to sewa ada pada nasala na liwat talungas ji ko me kilo umrah lo ki jolo me way ada manang yero purete wasi sala lo ki we to sia dampa-dampa ngame ka jelo siarai nabitta he sia dampa-dampa ngata salang yero pure pakwani ro iya ni lo ki aja ni yero ki gini ko pure gini bedainya ya gele murus ang kayati macaripa deh tapi de to gago ko di iya paperingerang ya apa deh tasakamai napa di komandre Andre Harang aja na nyero Andre Harang si bicara lantuk balu salat wa dua arba'ina yauman mania kata Nabi 40 sona 40 wanina itola ibadan idi arwane upasan pacawe ramalan law kamay hagalungnya tete talo iti napa ibawa lo boleh na baulu ibaineme na dadda inapa ibukam aga 40 sona na jamu puasa lo monri na dapi malap patay de para mainga apa nabi makan mana akal harap nantuk balu salat wa dua migi mandre Andre Harang deni tadi masampajana lolo padongan apa 40 sona nasaba iya roda rai manuru kesehatan iya koto pura mandre gaga cicak 40 sona 40 wanina ko napa sakku silak bodara jadi memang to selama itu makanan haram masih ada deni terima iya ko haram mana seharam li gairi ha iya roh ko lisati hakan dena namung kito dena mungkin mandrai bawih dena mungkin mandrai asuh mandrai darah dena mungkin bangkai itu ya mi bangkai ya bahaya makopa pak balu ayam potong iya kumpai kumali ayam potong aye ku ya aja ne pura gere idi lau gere na dia na mo makun ri wa dito mak gere itu iya tabaci bismillahi Allahu akbar iya kumeki tambah bismillahi billahi Allahu akbar ya tibaca ko mak gere lo ko pak balu ayam potong takutan ang siya galina ya banyak gere bismillahi Allahu akbar eta gere ni pak mandari tu pak bolu ayam potongnya na gere 30 misabu narako pani na gat tanyulu na makutan eta siya na sa 30 sabu ko yatu na bismillah na gere 30 misabu mato limanan na to 5 gere tu na madari vita gaga je na baca ya we to liceng amani 50 ko yatu 25 ko napina magere ro gere ini na gere magampamo baca na bismillahi Allahu akbar namok ko boleh ko de gaga roane magere ini gere makarami guru takali sidendre ya ko makun rai magere aja pangolok kila marupa mak bawi matu iya jadi ini de to nama susah tuh iya cuma kami matowi tiasang adap-adap itari matarap isoe ke guru tak kemali tuh makai ke pisau na si kopor iya ini imangnya liki pisau pak gere iya deto na masoli mako ka masempo man itapi 700 10 tasidi juta iya dia masigi eta suruh mali na makai kadi na masigi iya masigi eta suruh mali naliang imangnya napa yoro tapake magere bangkung ya be mato pak gere tali aja nama lanro anu mi widi tanya je bangkung per ya kibo bangkung garege ya kibo bangku tanya bangkunya tuh garege lah ya model ini jadi bangku iya ya memang toko bangku pagere iya upakewe pa iya rumah hingange patatau deh nang kawasan iya nalabi talupu lo sapi nagere na de paniasa nenay tanra mo capak na nitong kamen rek langsung na dapi bukun na iya na cicam mi gatang tuh di bangku tako katalu nila sigili ini siya oke besalala runtu imam agere 2 bangku na pake pura ni nasorongan atau dapat soran nak demper ginala sisi dia pada mo ai dega iya jadi saha kang cedero aja ni sesalo kolo iya
Itu usahakan jadi pe maka ini nama gere, nama gampang mau bacaan. Iya. Kemudian jolo-jolo macawi asra. 28 ya. Iya. Jolo-jolo 10 pi menit supaya ka batu tes istirahat kemaki ya. Iya rona maka dak pacingi. Kangapan itu tak coba gare. Tapares saya roba jujui meloi pakai masam pajak. Mana semoga halal lah polangan. Iya ko hadiah cali aja memang tak pakai. Iya, jadi mana? Sapa iya roba jujui mi pakai masam pajak. Apa angkat tu hadis na nabita? Ya nang katau mali pakaian 10 dirham naliangi. Aseradi dirham di halala, si di dirham di haram. Na pakai masam pajaknya tu pakaiannya kurade diterima sampajana. Nabita makada. Dena kada nabita dena sah makarami dia diterima sampajana. Asa sampajangnya tapi dia diterima. Yana tu nakala salatnya tidak melewati kepalanya kecuali hanya sejengkal. Aja tak kada menrek ko langi na betul lagi ketujuh. Ulunna lagi sijak kami pole ulunna nenrek nano. Itu bahaya. Impe maka dia pakaian yang melewati pakai masam pajang tapi tepite. Tanah mana mai maka dai mapacito ngasa ya baju juki na baju ku makanya to dia na ruta pake. Iya. Aja mo na megala ada rupana. Iya. Iya na rumah kada iya na mapacing. Apa iya ko to makadana haram li gairiha mai kanina kanna. Maka dapat balu-balu kaya ustaz oleh halala cocok ni jolo duta naiko. Iya rumah balu ko ganna to ngamo siliter. Ya ko dina ganna siliter maka siliter mak balio tu. Atau kana musaro maka di mo pagaga. Amai ka makoto siya line 150 mako 100 na dia ndapi modalana sisa nama dia teh na setalen ni palik mula balu ayasang iya na tiasa balik patuoy iya aja iya pada mi rupa balu bale aja na na tulilang gaya ro bale we aja wi ta pa balu bale ko pasay tulinalangay Bapak kada may ganita tahu berarti kalasyan ni tahu itu. Mana dia kutu Pak Marawi biasa kolep pangamal di bali lo poda siya gali na balita lolo palangga. Nah saya jadi balu palangga nastas. Bali na mi. Iya aja. Tahu usahakan ngerope ku nak baraka poleta ternyata tu ganna. Apa angka anu tu Pak? Iya ko angka gaga tapoleang na anu masalah na mo 10 juta na bukara pintu po Allah Ta'ala supaya to gaga masuk denon rukui. Tapi ya ko ya ro gaga nu halala na tutup pintu po Allah Ta'ala supaya monro ya to gaga itu. Biasa to ang katao 10 juta gaji na siulang. Tapi dia nagan magay na kanay lasa na. Na dia na cocok katanya Pak Buraci di juta. Iya masamang yan na tapomar rumah sakit kan na Pak Burel dia mesau iya itu tahu po guru psikolet tatalura tu mi kasi sa bugajina dia na malasana na paling bolo kami na ni daw kiloro paja ni itu iya na tutu po ng Allah Ta'ala jalurna supaya dia na sudale tapi ro total liwa bate na malolongan na dia na baraka na bukara ni pintu po ng Allah Ta'ala supaya semuanya akan keluar dan tidak pernah cukup. Jadi aja tangga maka damai ka pulang yan na dia na baraka man rasa kita. Itu kuncinya. Biasa tu makara desang, mai ka jadi desa kadagi igora gina capo. Ya makiro. Mai ka tu de nak baraka ya tu. Itu ampai di arone lu pasang ya. Ya kong kadale tatalingi makun raya na lena makatani. Mak baraka tu kopure na katani makun raya. Iya talingi. Iya nang karone malolonga dale tapanale sitanga. Nagatang 500 sa puna parikanto ginapa nele bayne na sisana desa kadagan na 500 itu na chapu itu 500 de na manasa makutiha sabab ya na pura nakatani makun raya itu mak baraka kaya di makun raya ko tumata katani di ilaw do ngam matoy iya tiya biasa itu ibu podang maka de kong kadi mutama aja Pak Banyo ko bolam Pak Banyo ko bolajen tepai itu mo balanca ya tu monro itu mo balanca tu aja na ya tu sila lo lengkah sahakang ibawa jok lo boleh kadale na po ng Allah Ta'ala pa ban ya sidakang jolo na po mo aja lalo mo balanca ko di mo sidakang supaya magay manci patola abalay itu kuncinya iya. Jadi di makun raya makore ko nalingi dilakay tapak biri-biri ngi jolo tado bilodongi po ng Allah Ta'ala sukuru ki papedale na po ng Allah Ta'ala na pa ya sidakang akhir ya kapo tu makun raya na yali di tapak CEO deh wah enggak
Kemudian upasang iya tu sampajangnya pabu de namona si tonra si basaka akimi sholawatu zakah si tonra itu magi ro due sampajang leter melalau suruga iya ro pasidakai patola abala yang kedua bolok lalu na suruga istana di dalam surga iya komeki bangun ngabolok ke suruga abangu masigi ki abangu pesantren ni usaha dia tahu kada si di pesantren si di masigi de yanang ka masigi bangun pertama ki semeng namo si sami namo si di otokasi de to je nakada nabi tani gini kita bangun si di masigi makalami mambana masjidan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah ni gini kita bangun masigi okolino karena puang Allah taala ibangungang istana kilala na suruga je komeki mapunai hotel bola ballo ko suruga asumbangi ko masigi namo de to namanya kah sumbangi namo de na sampaja pak katobolana de minatama jadi sumbang aja nasi di masigi tahun rima sumbang aja nasi di apa yang dibongkar rakyat tu masigi sabaran ni yo pokok sini nak wanyo mapamulai wanyo watalatu watta ina asumbangi tatala isumbangatta ina agama na tukode kage tari masigi mo iya kama kiro apa yan ako mibawa tataro sumbangate natako anak mo rema tu narutung masigi agana iyo po ko ta sumagaman tali sarimanan yo ko tumanyama napa di semeng aja ta pertama atapang ako ng makasemeng kasi pa iya ko di narapa panitia na lang ite ko ta patapul maso na najapu jadi kuyang pakai di masigi jadi apalagi masigi teh alhamdulillah luar biasa digagat ya tangani sudah model modern ini. Iya, jadi ini sangat luar biasa panitia persatuan masyarakat atau luar biasa. Iya, ko makui ballo na masigi insyaallah. Ya ko meki mita ekonomi maju tapakan jaki masigi. Ya nang ka masigi kumu ciato menre dale ko. Ya tiap pasanna salah satu ulama yang saya datangi di Kalimantan. Maka dia kong ka kampo monroy tama ta pamasigi mo renovasi ko makaliliag. Padecengi angkat tu dale pole masolo ko madece ni masigi. Na po naon ron po Allah taala ni sama kada kinri me lolo mala dia ko tannya pano ilaleo ko iya na de mo way masigi de to na patama na sa de to na may pakanya ki mo yo po kumakare mo Allah taala bongkar mo ya iro masigi ko sa de na pondo ero 60 na juta di na lo na bongkar ai maka aga ni bago na ko de na semua tumpong ya maka bola na sa bangka pasak mana de i makumo lolo na rajaji mako tu pamulay mo ya na pura na tapamulay mako meton ko panitia na panito ko to panitia to makalasila si cede to pa to kan na makalasila si cede mataru-taru pi payo ko bicara na teme yang kalinga de gaga mataru de gaga sakada makay ka bicara utamanya to de na kana sumbang nah kay ka protes na ya ko jumain angka to lima dari ke makapal pak napan na tami masigi tapi dia to gago ko de gaga jadi maki itu pak kami to mako tu pak nangga biasa dia tu maprotes di rona mana way maka na majaji tina te ko pulangi mako ada gaga ren na pokokna na paungana namper mana tapi dia tu kan sumbagang ima tulinang perato nasa niga si mende nasa yawa duhasi tu aduhasi iko na pe maju na irita magasak itu jadi ini penting saya wasiatkan Pak Jaki dan saya berterima kasih kepada semua pihak terutama sahabat Abdul Waris dengan Ustaz Lukman Kato dan Pak Camat dan untuk lebih Pak Desa terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini kegiatan saya minta maka paling de waktu saya mau bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat NU. Yan tu podang Ustaz Waris maka aja numpas sedia yang perlu pacar mah. Saya datang hanya untuk mewakafkan ilmu. Cuma saya minta ada donasi karena kita rencana membangun ini na rencana na sabak menrek nitian lah. Rencana berupa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, kemudian tempat pengkajian Al-Quran dan hadis. Makanya disebut Istana Ahlul Quran. Pulau Woi jadi maka dakan kakama kasih masyarakat korome lo bantu Nahdlatul Ulama namo 20 misal busi ulang
selama 23 bulan. Dia nak 2 tahun, kurasi ulangi 2 tahun ni. Iya nasabah saya nukan itu 23 bulan ya, ko lancar ya ro bisa jadi tu sampai ke situ. Nasabah matana ka set di ko selesai tugas jabatakku nadena selesai ya ro. Maka da nasinga ka maki hadratus seke Hashim Asy'ari maka da aga je batin murusu enu dia aga jokah. Jadi makanya saya minta untuk ke Kama Masagena na meloki berpartisipasi berbagi-bagi berkah istilahnya 20 sabu ya melo 30 sabu ulang-ulang Ustaz Waris pamatu ngurus ya ko takko na isi ulat tawaja nadega maka tapastok ni iya ko iya mi syukuru katu tapi aja ta cicengi ku ya aja ta cicengi nasabaya tu malaika ulang-ulang ni laudong wa ditu manci papalampesunga aja takadaya na ria 20 sabuala tapi cicet na wajah langsung lunas aja malaika itu yang ni laudong ko to masumbang na laudong siki malampe umur malampe sunga supaya mananunga si matu ulapema ya ko pura ni ta ciceng itu mi laudong pada mi tu tahu masumbang sosoe ia tu tahu soso ni laudong malaika ya ko ciceng misu la makrai malaika istirahat siki ulapema pasini laudong rogila daki iya kita namo 20 misabung kamu tu anggota lo jampu iko de transfer pa ang kamato nomor rekanina iya Romelo maka da me apo kaya mega ini mani bawa de to gaga batasan nah iya tadi berbagi berkah istilahnya. Jadi saya kira ia sampai kangi membagi-bagi napa berkah ipong Allah Taala ia ko de gaga tule mala cara maku mapamula nala tu capana angka gaga me walingi tau saha kangi takatan ni masai otulle pigau ita pigau angka tu tahu ko sorimon ri Pak Bu deni timbang amalan de tonale te ko leteng siratal mustaqim deni bawa lo pada masyar maka de nabi tanapai malalan ni jemput de na lete ayat to peletian siratal mustaqim liwa sesana makai katau melo le caulete maka dami po patama bawa na neraka aja no lete ko onur rajine tu letian siratal mustaqim tapi angka tahu nasa nabi tadi ni palete nasaba napai malalang digiring orang ke masyar lay jampu memang nyoko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala okon roh kami namatan rewe ni ga yero nasa nabi ta tahu masyidakkah denis sangi makadani ga nasidakai tahu isidakai de to nis sangi makadani ga sidakai ni angka pesantren tak macawe angka gaga denis sangi makadani ga masumbang de to nis sangi makadani ga nasumbang kung kanana o corona yatim tapoda bani guru na makanan kaganana aku tuwa diubantu aja na tapoda nga asan na jato na tapita nga taon na iya bawa pabantui hari setiap bulan na aja to tapodangi makada ya bantui salasay mati tu nana masui saliwa si runtu ki deniris sa makada di dia sa banti watu na masikol iya na royasang sadaka denis sangi makada ni ga sidakai tau masidakai de to nis sangi makada ni ga na sidakai iya ko iya tu mapasipulungan na iya tingin na panaling ampal lo ibalender mo pa iya tu de na langsungnya tuh iya palai ko naso tinggi macan itu iya makanya saha kanginang ka amal rahasia ta iya saya kira makanya itu penting Pak aja na tatarolengi rulawat tama balo-balo gang kasiku kemana nyo ko tempele-tempele aja na ya tu ko mati bani monrim itu malay iya masak ya de nak bay nila kay te ko mati tuoki lagi memak bay ne palai ko mati mana sah iya ko wija-wija iranno nga makata-mata wija-wija mo ranno nga buta ciwali ko tauleng mo ranno nga buta rapak ko idi na tuyo ko makokoh meka tanay ki akasya kita siaray ki buru na tomata talala na sitaw pelinga kadua mi nami ganna katalu ko pure mapabay ne pa melo masyara ko buru idi lagi to mapahang ya agama kadua mi siaray sitaw maga pamatu wija-wija ko idi mate tuki lagi na lupay ki ikiri lo jupanda makulia ya minatalipo ko capu idina ni nang kakiriman ng matalipo manika nang kadikirimat tamagan dikinetis sang imaga sija na tayo nalupay ki kotomate na dega gataw tapajampangin pa mo tarito nga mo to bayneda kotomate tapi nagan na si ulang mapinrin yung ko Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan tak terasa napangkaduda makomeng sabar say nasa makasih anyo
Iya. Ini penting saya wasiatkan. Ia patunia punai agagai koyak dereng. Selama ya katan nimopi itu cuma amanah. Makanya selalu dibayar zakatnya. Tapi ketika disedahkan, dia nagaga tu zakat nai wajah karena ya punai mematoni sitongan. Itu hakikatnya. Jadi aja tamatca tuh, tapi dia tisangi perjalanan tak. Mudah-mudahan angka boko tamawari tapas sadia ngangyali tapos surumunin na po ng Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.